diplomasi y'u Rwanda n'iy'Ububiligi ikomeje kuba mbi cyane ibi bikaba bikongejwe n'amagambo akomeye cyane atangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse na Lydia Muchebere umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cy'Ububiligi dore ko ari umudepite ndetse akanaba umujyanama w'umujyi wa Buruseli bateranye amagambo ndetse bituma Olivier Jean Patrick Nduhungirehe atanga cyangwa abaza ibibazo bikomeye cyane 10 uyu muzi Lydia Muchebere ni nyuma ya video nawe yari amaze gushyira hanze yiyama bikomeye cyane Minisitiri Olivier Nduhungirehe tugiye kugaruka ku cyateye ibi byatewe n'iki reka tubagezeho iyi nkuru yose ku buryo burambuye twihuse cyane rero bikaba byatangijwe na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe aho yashyize ubutumwa bukomeye cyane kuri X ni ubutumwa yashyize ku rubuga rwa X kuri uyu munsi ahagara saa 8:12 z'ikigoroba aho yanditse amagambo agira ati ngira ngo mwarababonye ko Lydia Muchebere uba muri Parti Socialiste na Pierre Compagnie niwo muri les engagés nibo badepite bonyine b'Ababiligi bakomoka muri Congo bari muri la Chambre Berge kandi basanzwe bakunda kugira ibyo bavuga kenshi rimwe na rimwe batitayeho ku bibazo byose birebana na Congo n'u Rwanda ariko kuri iyi nshuro bacecetse mu buryo butangaje imbere y'ubugizi bwa nabi bukabije bwakorewe umwenegihugu w'umunyekongo ku butaka bw'Ububiligi uyu mwenegihugu w'umunyekongo ubwo uyu Nduhungirehe yari yapostinze video imugaragaza ari kuri televiziyo avuga ubwicanyi yakorewe uburyo abantu batandukanye baje kumwica ndetse bakaba barashyiriweho miliyoni 4 n'ubutegetsi bwa Kinshasa z'amadolari Leta Zunze za Amerika ndavuga bashyize miliyoni 4 ku mutwe we bakaba rero uyu mugabo yari yagiye kuri televiziyo ikomeye cyane mu gihugu cy'Ububiligi ndetse agatangaza ibyamubayeho iyo televiziyo yitwa Flamande akaba ari televiziyo ikomeye cyane mu gihugu cy'Ububiligi yitwa Pelo Luwara akaba rero yari yashyizeho ibyamubayeho ariko ibi bintu byaje kurangira aba ba Lydia Muchebere wo muri Parti Socialiste ndetse na Pierre Compagnie wo muri les engagés Pierre Compagnie mbibutse ko ari papa cyangwa umubyeyi w'umugabo wa Vincent Compagnie umutoza w'ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage rero nyuma y'amagambo akomeye cyane yatangajwe na Olivier Nduhungirehe byaje gutuma uyu Lydia Muchebere asohora ubutumwa bukomeye cyane yiyama bikomeye cyane ndetse na Olivier Nduhungirehe nawe agira byinshi avuga nk'uko tugiye kubigarukaho n'ubundi turakomeza tubigarukaho muri iyi nkuru tugiye guhera kuri video y'uyu muyobozi y'uyu mudepite y'uyu mujyanama w'umujyi wa Buruseli umurwa mukuru w'igihugu cy'Ububiligi yagize ati Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda m'a interpellé sur X au sujet de l'agression d'un journaliste à Bruxelles. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yanunze agatoki kuri X ku kibazo cy'umunyamakuru wakubitiwe Buruseli. Ngewe sinumva ukuntu abantu n'ibihumbi bicwa mu burasirazuba kuko bicwa n'ingabo za Bwana Kagame nyamara uyu mugabo yantunze agatoki iyo abaPalestini cyangwa abanyepalestine ibihumbi bapfa buri munsi baterwa ibisasu na Bwana Netanyahu uyu mugabo ntiyanunze agatoki iyo umugore w'umunyekongo yakubitiwe n'abaja ba Israel i Buruseli uyu mugabo ntiyanunze agatoki ariko noneho anunze agatoki kuko umuntu umwe yakubitiwe Buruseli Bwana wenda nimufite akazi gahagije nk'umuyobozi w'Ububanyi n'Amahanga ariko tangiriraho mushyira mu bikorwa amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yo kuza kureba ibibera i Buruseli wenda mushaka kuba minisitiri w'imbere mu gihugu ibyo sinabimenya niba ariko ari byo ngaho ngwino hano ube umunyabelgique maze wiyamamarize amatora venez ici devenez belge et présentez-vous aux élections ngira ngo nk'uko mubireba muri video uyu mudamu yari afite uburakari bukomeye cyane uyu muyobozi wo mu gihugu cy'Ububiligi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari afite uburakari bukomeye cyane ibi rero bikaba ari byo byatumye Bwana Olivier Nduhungirehe nawe utajya aripfana ngira ngo murabizi yahise ajya ku rubuga rwe rwa X
ariyo yahoze ari Twitter nawe atanga ubutumwa bukomeye. Ndakubwira ko bateranaga amagambo kuri urubuga rwa X cyangwa kuri Twitter, bose umwe asubiza undi, undi asubiza undi. Bwana Minisitiri w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangiye agira ati: Madame Depite Muraho, nakiriye uburyo wakiriye ubutumwa bwanjye bwo kugushinja guceceka gukabije imbere y'igitero cyagabwe kuri mugenzi wawe w'umunyekongo Pero Luwala mu Bubiligi, mu buryo nongeye kubona ubushotoranyi bwawe buzwi kandi buteye ubwoba, ariko ibyo ntibyatumye ugirwa imbohe mu modoka. Byongeye kandi ntabwo ubutumwa bwawe butangira n'interuro igira iti: ndamagana byimazeyo ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Ntiwigeze unenga na rimwe muri video yawe y'umunota umwe n'amasegonda 5 igitero cyagabwe ku munyamakuru w'umunyekongo Claude Pero Luwala mu Bubiligi. Wamuvuzeho kenshi nk'umunyamakuru cyangwa umuntu, ariko ntuvuge izina rye cyangwa ubwenegihugu, ndetse ntuvuge ko leta ya Kinshasa ukorera i Buruseli yashyize igiciro kingana na miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika ku mutwe we. Hanyuma winjiye mu mvugo yuzuye uburakari isa n'iyawe koko, uvanga ibyabereye i Buruseli n'intambara za Gaza mu buryo bw'ubushotoranyi bwo kuturangaza. Ariko Madame Depite, ufite impamvu imwe. Igihe wanyumvishirizaga ko ntakomeje kugushinja ihohoterwa ryabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndicuza kandi mita nishyiraho inshingano yo kubikosora mu ngingo 10 zikurikira. Ingingo ya mbere, nari nkwiriye kukubaza mu Kuboza 2021 igihe majoro wa FRDC Joseph Kamizobe wari umaze imyaka 25 mu gisirikare yateragwa amabuye aricwa atwikwa akiri muzima i Ruweba mu majyepfo ya Kivu nyuma yo gukurwa ku gahato mu modoka y'abasirikare. Nari nkwiriye kukubaza ku ya 14 Kamena 2022 igihe Lieutenant Colonel Ndayisaba wo muri FRDC yatewe akanakubitwa n'abasirikare n'abapolisi i Warikare mu majyaruguru ya Kivu, gusa kubera ko yari afite ibyago byo kuba umunyekongo w'umututsi. Kandi nari nkwiriye kukubaza mu Gushyingo 2023 igihe kapiteni wa FRDC Patrick Gisaro Rukatura yatewe amabuye aricwa ndetse yanariwe n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na Kinshasa mu maso ya bagenzi be ba FRDC. Ikibazo cya kabiri nari nkwiye kukubaza ku ya 16 Ukuboza 2022 igihe ONG Isoko yashyiraga ahagaragara raporo yerekana ihohoterwa rikomeye ryakorewe abatutsi b'abanyekongo hagati ya 15 Ukwakira na 14 Ukuboza 2022, harimo kwicwa kw'abantu 55, gufungwa ku buryo butemewe kw'abantu 226, gushimutwa kwa 32 ndetse no kwicwa kw'inka 852. Cya gatatu, nari nkuriye kukubaza ku ya 30 Kanama 2023 igihe Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme yashyiraga ahagaragara iyicwa ry'abantu 102 bari mu itsinda ry'iyobokamana cyangwa bari abitsinda ry'iyobokamana bishwe n'ingabo za FRDC zirimo n'abasirikare ba Garde Républicaine bazira gusa ko bari mu myiteguro yo gukora imyigaragambyo y'amahoro yo kwamagana MONUSCO, ingabo za EAC ndetse n'imiryango mpuzamahanga y'abanyaburayi. Icya kane, nari nkwiriye kukubaza mu Kwakira 2023 igihe FDLR Nyatura na Wazalendo bose bashyigikiwe na Kinshasa batwitse inzu zisaga 300 z'abanyekongo b'abatutsi mu mudugudu wa Nuro, akarere ka Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu maso y'ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwa East African Regional Force EAC RF, ari nazo zafashije ibyo bitero. Icya gatanu, nari nkwiriye kukubaza ku ya 27 Mutarama 2025 igihe ihuriro rya FRDC rifite Wazalendo n'abajenosideri ba FDLR barashe ku mujyi wa Rubavu ndetse no ku bice bya Bigogwe na Mudende mu Rwanda, nk'uko byemejwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, aho basenye inzu zirenga 200 bakica nibura abantu 16 n'inzirakarengane abandi 161 bagakomereka.
icya gatandatu nari nkwiriye kukubaza muri Gashyantare 2025 igihe ingabo za FARDC zafashe ku ngufu abakobwa batatu bafite hagati y'imyaka 13 na 17 hagati ya tariki 31 Mutarama na tariki 2 Gashyantare 2025 mu mujyi wa Goma nk'uko byatangajwe na MONUSCO. Icya karindwi nari nkwiriye kukubaza igihe UNICEF yatangazaga ko mu mezi 3 ya mbere ya 2023 mu majyaruguru ya Kivu by'umwihariko mu nkambi z'impunzi Igoma habayeho ibyaha byo gufata ku ngufu abagore n'abakobwa birenga 38,000 bingana n'izamuka rya 37% ugereranyije n'igihe kimwe mu mwaka wa 2022. Ku ngingo imwe nari nkwiriye kukubaza muri Gicurasi 2023 igihe Médecins Sans Frontières MSF yatangaje ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifite uburemere budasanzwe muri izo nkambi, aho bavuze ko bakiriye abagore n'abakobwa 674 bahohotewe mu mezi 2 gusa. Nanone nari nkwiriye kukubaza muri Kamena 2024 igihe BCNUDH yashyize ahagaragara raporo igaragaza ko hagati ya Mutarama na Kamena 2024 habaye ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorewe abagore 187 n'abana 134 byakozwe hari n'ingabo za FARDC n'imitwe yazo y'abagizi ba nabi. Icya munani nari nkwiriye kukubaza ku magambo yuzuye urwanga akomeje kuvugwa ku banyekongo b'abatutsi barimo abanyamurenge ajya atangazwa n'abayobozi ba leta nka Constant Mutamba na Justin Bitakwira cyangwa abanyamakuru bo mu binyamakuru bikomeye nka Israel Mutombo. Icya cyenda mu buryo busanzwe nari nkwiriye kukubaza ku rwango kwivangura n'inyigisho z'irondabwoko ndetse n'iy'ubwicanyi ndengakamere ideologie de génocide byigishwa mu mashuri abanza yo muri Kongo nk'uko bigaragazwa n'amashusho menshi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Ibi birategura mu buryo bubabaje igisekuru gishya cy'abanyekongo gisa namwe nyakubahwa depite aho kuba igisekuru cy'urubyiruko ruhanze amaso iterambere n'udushya. Icya 10 kandi ku munsi nk'uyu ndabibutsa ko ibitero bikomeje by'indege zitagira abapilote drones z'ubutegetsi bwa Kinshasa mu misozi miremire ya Kivu y'amajyepfo zigamije kurimbura abaturage banyu b'abanyamurenge. Ngibyo rero nyakubahwa depite Bwana Olivier Nduhungirehe yasoje agira ati ngaho rero madamu ni meya club yanjye ariko ntibiba byatinze ngo umuntu akore ikiri cyo. Iri jambo meya club ni ijambo rikomoka ku Kilatini aho riba rivuga ngo icyaha ni icyanjye cyangwa ni nge ubyirengera. Rero akosoye ikosa amwibutsa ibyo yarakwiye kuba yaravuze ndetse akaba hari ibyo yirengagije ndetse bikaba byari byatumye Bwana Olivier Nduhungirehe atanga ubutumwa kuri uyu mudamu w'umudepite mu gihugu cy'Ububiligi ndetse akaba umujyanama w'umujyi wa Buruseli. Ibi rero ngira ngo murabyumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane bakunzi ba Pilot News TV, ndabakunda.